Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kaseng hitu umsning circle ringkat kecil terilang bat ke umsning police station kalalet ban bat ye kinongnya arshaka ha umsning bypass bat kilayo ban aji kairu yaki kilala pru babun kinongnya arshaka kim pendon kam helmet bat kim don ru ya kalaisen ne wat u number plate jongki arshaka jongki haba ajing keren nakaliang u officer jongko umsning police station upa S Warjri ula kentu yaki padba bagian long ki bahusiar habanya arshaka khenang banlat nakajing mensau. घूमने का बोला है कैसे घूमने का हमारा शिलोंग में सर गैस हो गया हुआ है ये शिलोंग ये रास्ता ना शिलोंग का ये रास्ता जाना ये आने वाला है ये मतलब ये शिलोंग काउंटी करने वाला रास्ता ये काउंटी सर मेरा पीछे में वो लेन चेंज कर रखा हुआ है ना गाड़ी इधर से आ रहा था यही मैं उधर से आ रहा था उधर से जाना है ये अब गलत समझता है ये सब गंदे रास्ते होता है Yaki baru mentangi don hang ni hampo kanita NH06 don Muslim bypass ringkat ini nak kalian jongka Muslim police station ringkat itu lang di perlok itu yang ni kota itu ni don ya kajing ya check ya gini ki arsaka te hakajing lap jonga jing lap jongi ni lap barabor ba ang ni ko riboy jongi district jongi ibabun na ki riders juang ba ni yak nang ni tang surok ki ba hapo badan hapo sinong hapo thau te ngi ibabun na ki jingjia iba sungsi ya ka jingbom sim kia hi jom ni ki riders ba ngilap ba ki kami ka jing mensau ba ka jing sungsi maka jing siapa susiru apa dia nak lihat dong ni macam apa ni ka mati ni para hijau semua para mereka ni di don ban bersuatu ya ki lagalong ki riders lah ni ki driver tu bagi dari bandon yang kata speed limit habakinya bat habakinya ya ki two wheelers tu kita ban banthong amdai banthong tong riders indai pailan riders wasong sedin ru dai ban phong ya ka helmet
bat ni pasuturu ya ki ba kiri bandon ya ka kiri bannya ru ya kata speed limit nomor ba bunsin gajing bom la ki gajing bom la asu ki ban tela kam la rak la ya over speed kawara ya gajing jia ka basusi te ngai khubla yini parok perlok itu ki badon tangsi badon bentalang ban ni kabalong kom kan ja awareness le ban pasuturu ya ki ini ki banyak asaka bat ki banyak sausaka ru ba kidai banyak ha kata speed limit bat kawai ru bakim dai banyak kali haba gila di buat bat susu nakalian kajongi kentu ya baru di parlok ba jongi ki ba lagdai ki banyak asakala ne ki banyak sausaka kidai ban buat ya ki an kendon ki badai bat kemuka motor vehicle acts ba perniat ka police department tangga-tangga don ban kentu ya fi police bun इतना दूर से आया अभी बिना हेलमेट स्कूटी चलाता सर के पर करो के कौन ड्राइवर कौन है तो आप क्लियर हो जाएगा अभी हेलमेट होना चाहिए जब स्कूटी गिर गया आप भी तो खराब हो गया ना क्या आपका मत जाएगा kumba PE mata ke stengsi bangi gedon hapo kane juga bypass kumba umsling juga highway hargat kajing ya trailang jongka police department hapo jongka police station hapo umsling hane baru ngesngau ban ai khublei nak bata jongka umsling circle jongka hito umsling circle hi bro kabai lengba da kajing la ka jongki ban convince ine ban pelong ya denga awareness program ngila ban ong hakabam da kasni hargat kajing ya coordinate lane kajing trailang jong ka police department napo ka police station nang ne hoi da shisha ngisngau ban ai kajing khublei ka kerpang namta ka hul police department hi jong ka sarkar Meghalaya baro kobai mat khamtam nag mata ki traffic police nagapor shakapor kumbang lagi ya ki rasam social media kilinga le ban check lane kilai ban le ya kane ka checking na mata ni ki riders ba ni ong bat kumjuru ya kini drivers ki banyak without helmet lane ki besong hadu laingut sangut hagawai ka skoti lane ka bike lane kum gitu ki kibla nya kali hagadi hagabam bat khamtam nak mata gitu ki riders ki ba sat penlong tamasa banile kairis ya national highway ngasngau ban ong kane ka karwo ka basai nak mata gitu ki riders ki ba sat penon kam ya highway kum uta utrak lane kata gajing kata ka jaka yale ris ka jungki ndrei pihak bentip pihak bersotu ba ka highway ka national highway hi kamdei kata kamadan lane kata katra ka ba finile ka yeres kamar kane ka wanra ka kajingja ka basusi man ba ka kane kajing le ka makor ka jungki bagoi ta sisa ngi hap benteka yala kajing imila jong yala kajing imila jong khamtam ada pimpateu ya kajing imila jong ru Henry to perkhat lem nak benta kinong lek kinong wan khamtam ki khulung ki khna ki bedaya na kilunti ki skin khamtam apo jong national highway khamtam apdang snong ki national highway ki bayat lengba ki snong nomor ki khna ki babun ki bayat ki balek kai ki bayat ki bayang ki balek don kam halanti skin maybe you'll say kan wan ra ka era ka e ga jingja ka basusi lengba da ga jingnya khlam akor ka chupi
rei kebu scam hapo ka mensim ko chupi kata ba ka national highway hi kamdei kata ka track lane kamdei kata ka madan ba pini ya peni ya kata kasap ko ka chupi ba pini ya peni show lane ban ya show off ya kata jingla ka jingnang ka chupi ban ya res lane ban ya le kai bending ya ki bike kan rei tip ya kata ba ka jingim hi ka dei tang season ada ngila du season ya ka jingim nginom la ban yo shu sa season de sa season ngas ban ai ka jing kulai karpang nang mata ka police department joko umsling police station bakila ya kloi bani don rangkat lang bat ngim tak singi bat kumjuru bangin ya telakam nang mata kane kajing ile kaires khamtam hakine kisni por khamtam hakine kisni kabadang dai kan kisni jing ya le kemen lane kajing ya le yawan ya bam ya di suba dai langba na kane kajing ya res ka jung pilane kajing ile kai race ka jumpi apo kini ki national highway kanwan ra ya ka basosi nang mata ki ba ik ki bathon ki jumpi khamtam nang mata ki ba hi ngasam ki jumpi te ka karwo ka basai hi nagaliang jongka hito Ribhoi district bar harangkat jongka hito umsring circle ni pha egane ka karwo ba to ya batskor ya kane ya ka ek ba pulisio ba pimbit banile ka yares lane ba pimbit banile kai bania pen i rongpong apo jongu national highway kublai subun kublai si hajarmu hito kayang namar kari